Moje ime je Jure Maleš, voditelj sam u A1 korisničkoj podršci. Najbolji dio rada s korisnicima je kad oni do kraja poziva shvate da nemaju razloga za brigu, da nemaju razloga za stres, da će se sve moći izgladiti, riješiti, da možemo pričati ko ljudi i da im možeš pomoći u konačnici. Da bi mogao raditi u pozivnom centru uspješno i dugoročno, trebaš imati željezno uho i živce i zlatan jezik i puno strpljenja. A osoba koja te zove neće biti osoba koja se zna snaći. Ti trebaš biti tu da budeš posrednik zapravo između tehnologije i čovjeka koji nije upućen. Gašenje i paljenje uređaja riješi otprilike 95% situacija zbog kojih naša tehnička primi poziv. Bude ti toplo oko srca kad nekom pomogneš, pogotovo ako to nije nešto što bi inače trebao raditi, jer lako je pomoći nekom kad se to od tebe očekuje, jel? Ali ako izađeš u susret, ako napraviš nešto ekstra, ako im to, neću reći promijeni život, ali olakša dan barem, opet je to dobar osjećaj. 5G kao tehnologija koja dolazi olakšat će nama posao u pogledu što će više ljudi imati bržu, stabilniju mrežu, pa neće nas toliko zvati da traže nešto jače, nešto bolje ili neće imati problema sa time što imaju trenutno. To je kao da Avenija Dubrovnik sad dobije još 5 traka, kao da Zagreb dobije još 4 mosta. To je ono što će 5G napraviti, veću protočnost, bržu komunikaciju između ljudi. Ja sam siguran da mi još uvijek ne znamo što će nam sve 5G donijeti jer je to toliko veća brzina, toliko manje latency, da tek stižu tehnologije koje će nama promijeniti i olakšati život.